Igitondo cyiza kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, mukomeje kubana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho aho muri hose mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ikaze muri amakuru yo ku itariki 29 ukwezi kwa gatanu 2026. Ni Noran TV nk'uko bisanzwe urareba mu kuboko kw'iburyo handitse ijambo subscribe cyangwa sabone, ukandeho kandi kuzogera kugira ngo tujye dukomeza kubana muri aya makuru ndetse n'ibiganiro byacu bitandukanye. Bye bye kuri General Bwana Faustin Kayumba Nyamwasa. Uyu rero ukaba rero ari umuyobozi w'umutwe wa RNC Rwanda National Congress, umutwe urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda muri Afurika y'Epfo. Akaba rero naho Faustin Kayumba Nyamwasa nawe yahungiye nyuma yaho ahunze ubutabera bwa gisirikare mu Rwanda. Gusa mbibutsa ko yabanye n'abandi mu gihugu cya Uganda muri gahunda ndende yo kubohora igihugu cy'u Rwanda ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Gusa aza gukurikirwaho nyine ibyo byaha n'inkiko za gisirikare mu Rwanda, aza gutoroka ubutabera. Umwanzuro ukomeye cyane umaze gufatwa na Perezida Donald Trump. Mbere gato yo kungaruka kuri iyo nkuru, reka mbanze mbagezeho inshamake z'amakuru agezwe muri aka kanya. Ingabo za Iran zatangaje ko zagabye igitero ku kigo cy'ingabo za Amerika zirwanira mu kirere kiri mu burasirazuba bwo hagati nk'ikigo cyo kwihorera ku bitero bishya Amerika iheruka kandi kugaba hafi y'inzira ya Hormuz. Izi ngabo za Iran ntizavuze aho icyo kigo cyarashwe giherereye, ariko Kuwait yavuze ko yapfubije ibisasu bya misile na drone, ariko ntiyatangaza abazirashe. Ingabo za Amerika zimaze iminsi kandi mike zitangaje ko zarashe drone za Iran zari mu kirere cy'inzira ya Hormuz, ndetse kandi zirasa ikigo cy'ingabo za Iran muri Bandari Abbas, umujyi wo ku cyambu kuri Hormuz. Ibitero bishya biri kugabwa rero mu gihe kandi hari hemeranyijwe agahenge kubera ibiganiro bihuza impande zombi, ariko Amerika na Iran rero bikakarengaho. N'ubwa kabiri mu minsi igera kuri 3 Amerika kandi igaba ibitero ku bigo by'ingabo za Iran, ikavuga ko byakozwe hagamijwe kandi kwirwanaho. Izi ngabo za Iran rero umutwe udasanzwe wavuze ko wagabye igitero ku kigo cy'ingabo za Amerika nk'uburyo bwo kwihorera ku gitero cyagabwe mu mujyi wa Bandar Abbas. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Ismail Bakai yamaganye ibitero bya Amerika, avuga ko ari ukwica amasezerano bumvikanyeho. Intambara ya Iran na Amerika yujuje amezi agera kuri 3 itangiye yagize ingaruka ku bukungu bw'isi, kuko yafunze inzira ya Hormuz inyuramo ibicuruzwa byinshi cyane bijya ku isi n'ibikomoka kuri petrol bingana 20% bikoreshwa ku isi muri rusange. Bya makuru kandi mu buryo bw'incamake reka duce mu gihugu cya Brazil gatoya, babwire ko muri Brazil amakuru aturuka yaravuga yuko abadepite b'inteko ishinga amategeko batoye impinduka mu itegeko nshinga zigamije kandi kugabanya amasaha y'akazi mu cyumweru akagera kuri 40 avuye kuri 48. Reuters mu makuru by'abongereza yanditse ko Perezida Luiz Inácio Lula da Silva ateganya kwifashisha izi mpinduka mu kongera kandi guhatanira kuyobora igihugu. Iki cyemezo nikiramuka kandi gifashwe bizatuma inzego zimwe nk'ubucuruzi zitongera kandi gusaba abakozi gukora iminsi 6 mu cyumweru, bivuze ko bazaba kandi bakora amasaha 8 ku munsi, bikaba kandi iminsi igera kuri 5 nk'uko bimeze mu Rwanda. Perezida Luiz Inácio Lula da Silva ati kirenze ku masaha asanzwe tugiye guha abakozi uburenganzira kandi bwo kumarana igihe n'imiryango yabo, kugira ngo kugira umwanya wo kuruhuka no kubaho ubuzima bwa nyuma y'akazi. Izi mpinduka bizasaba ko zemezwa na Sena, ariko iramutse kandi igize ibyo ihindura byasubizwa mu badepite. Mu gihe bizaba kandi byemejwe, amasaha agera kuri 2 ya mbere azakurwaho mu mezi 2 nyuma y'uko itegeko kandi ritangiye gukurikizwa, andi 2 kandi azakurweho nyuma y'umwaka. Impinduka kandi zitegeka ko habaho iminsi 2 y'ikiruhuko ku mukozi buri cyumweru kandi umushahara ntugabanywe. Guverinoma Brazil yatangaje ko ibi bizakorwa ku bakozi barenga miliyoni 37 muri iki gihugu cya Brazil. Mbere gato yuko tujya kuri General Kayumba Nyamwasa, reka mbabwire ko n'ubundi Trump yongeye guteguza igitero gikomeye cyane igihugu cya Iran kurasa kuri Oman. Ni Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko igihugu cye gishobora kurasa kuri Oman. Bari basanzwe babanye neza mu gihe kandi yajya mu byo kugenzura umuhora wa Hormuz. Trump yabivuze nyuma yaho televiziyo y'igihugu muri Iran itangaje ko ifite amakuru ko amasezerano guhagarika intambara Amerika na Iran hakubiyemo ingingo ko iki gihugu kandi kizafungura umuhora wa Hormuz, ariko kikazajya kiwugenzura gifatanyije na Oman. Kuwa gatatu ubwo yari mu nama y'abaminisitiri, Trump yavuze ko mu gihe Oman yakwemera gufatanya na Iran mu kugenzura umuhora wa Hormuz yayirasaho. Ati umuhora wa Hormuz uzakomeza kandi ufungurirwe buri wese, gusa ni twebwe tuzajya tuwugenzura kandi nta wundi muntu ukwiriye kandi kugenzura, kubera ko ibyo biri mu byo twaganiriye.
uyu muhora uri mu mazi mpuzamahanga rero ati niyo mpamvu Oman ikwiriye kandi gukurikiza amabwiriza nk'uko abandi babikora, kandi mu gihe yabirenzeho tuzafata icyemezo cyo kuyitera kandi naho barabizi. Mbere y'uko intambara ihuza Amerika na Iran itangira, ibiganiro by'ubuhuza byahuje ibi bihugu byombi byari byabereye muri Oman, aho impande zombi zaganiriye kandi kuri gahunda ya Iran yo gutunganya intwaro za nucleaire. Gusa ibi biganiro ntacyo byigeze bitanga kuko nyuma habaye impinduka. Intambara ya Amerika na Iran yatangiye ku 28 Gashyantare 2026, yangirikiyemo byinshi ndetse kandi abayobozi bakomeye ba Iran bayigwamo, ariko inagira ingaruka nyinshi cyane ku bukungu bw'isi kuko inzira Hormuz yafunzwe inyuzwamo ibicuruzwa byinshi cyane birimo 20% bya peteroli ikoreshwa ku isi buri munsi. Rero ari ibyo bikomeza kugenda bivugwa. Reka rero tujye kuri General Kayumba Nyamwasa nk'uko nabibabwiye mu ntangiriro z'aya makuru, mbabwira ko hari amakuru amuvugwaho aho twirwaneho ishinja Kayumba Nyamwasa umugambi wo gutseba abanyamurenge. Uyu ni umutwe wa MRDP twirwaneho ukorera mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ushinja ihuriro rya P5 rya Faustin Kayumba Nyamwasa, leta y'u Burundi n'umutwe w'iterabwoba FDLR kugira umugambi wo gutseba abanyamurenge. Umwe mu bofisiye bakuru batwirwaneho Colonel Rugabo Fidel yatangaje ko afite amakuru yizewe agaragaza ko nyuma yaho P5 igabweho ibitero bikomeye cyane mu myaka yashize ishaka gusubira muri Kivu y'Amajyepfo kandi ko ishyigikiwe na leta y'u Burundi n'iya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagize ati Kayumba yaraje ariko nawe ntabwo yizanye kuko inyuma ya Kayumba harimo abandi bantu bamushyigikiye. Irya P5 ya mbere yabaye muri ya myaka ishize kibara ahangaha na bakaremera. Icyo gihe haje abasirikare bagera hafi kuri batayo, ariho ngo bari bashyize ibirindiro ngo byo gutera u Rwanda. Icyo gihe bararashwe abandi barafatwa, bamwe bajyanwa muri gereza, ati mwarababonye ati ku mateleviziyo, bamwe bacibwa imanza mu Rwanda. Colonel Rugabo Fidel yakomeje agira ati uno munsi kandi barashaka kuzamura izindi ngabo, ati uwo muntu wabo ubaha urubuga ngo ni Tawimbi, uwo ni Masunzu, Muniganama na Musaraba n'abandi. Faustin Kayumba Nyamwasa yaraje atava muri Afurika y'Epfo ajya Bujumbura akorana inama n'abo bantu bose. N'amakuru dufite afite amasoko yizewe. Ati uyu murwanyi yasobanuye ko Kayumba Nyamwasa yabonanye n'ubuyobozi bw'u Burundi n'abayobozi bakuru b'umutwe w'iterabwoba FDLR wavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wambaye impuzankano y'ingabo z'u Burundi, bakorana inama itegura uburyo P5 kandi izakora muri Kivu y'Amajyepfo. Colonel Rugabo Fidel yatangaje ko hari amakuru avuga ko hari abarwanyi ba P5 kandi bagera kuri 50 bashobora kuba baramaze kugera mu misozi miremire muri Kivu y'Amajyepfo hashingiye ku myanzuro yafatiwe mu nama yabereye i Bujumbura. Nyamwasa yabonanye n'ubuyobozi bw'u Burundi, yabonanye n'abandi bakuru b'interahamwe, tibavuye ino muri Kongo barambuka tibashorewe na leta y'u Burundi, bambikwa impuzankano y'u Burundi n'abasirikare b'Abarundi bakambuka bakagera mu Burundi. Ati niyo bakoreye inama tibarangije kuzuza gahunda, bavuze ko bagomba kandi kuzamura ingabo, ahubwo bikekwa ko ingabo hafi 50 zishobora kuba zaramaze kuzamuka imisozi. Colonel Rugabo Fidel yemeza ko Kayumba we atigeze kandi ajya muri Kivu y'Amajyepfo, ahubwo ko yafashe indege imujyana i Kinshasa kuganira n'abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'ibiganiro asubira muri Afurika y'Epfo atariho, ariko Kayumba Nyamwasa ubwe ntiyigeze yambuka, yafashe indege ajya Kinshasa ati kubonana n'ubuyobozi bwa Kinshasa mbere y'uko asubira muri Afurika y'Epfo. P5 ntayihuriye na MRDP twirwana, ahubwo n'abanzi bacu batumazeho, turibo bafatanyije na FDLR, ati bo bafatanyije n'umuntu wese uri kutwica. Colonel Rugabo Fidel yatangaje ko niba P5 kandi ishaka kugaba ibitero muri Kivu y'Amajyepfo, MRDP twirwana yiteguye kandi guhangana nayo nk'undi mwanzi wese muri rusange. Ben makuru akomeje kugira avuga reka duce mu gihugu cya Kenya, mbabwire ko ubutegetsi bwa Kenya bwemereye leta zunze ubumwe za Amerika ubutaka bwo gushyiraho ikigo cyo gushyiramo abari mu kato bakekwaho Ebola bazajya kandi bava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu bindi bihugu birimo iyi ndwara. Uburenganzira bwa Kenya yahaye Amerika nubwo gukoresha ubutaka buri mu kigo cya gisirikare cy'ingabo zirwanira mu kirere mu gace ka Laikipia. Reuters n'amakuru by'Abongereza yatangaje ko abayobozi bo muri Amerika babiri baganirijwe kuri iki cyemezo ari bo bayihaye amakuru. Kenya yasabaga Amerika ko abakekwaho uburwayi bose bakwitabwaho muri iki kigo aho kugiharira abanyamerika gusa, ariko ntihamenyekanye igisubizo yahawe. Ni ikigo kizaba gikoramo bamwe mu bo mu nzego z'ubuvuzi za Amerika. Ku 27 Gicurasi Minisiteri y'Ubuzima muri Kenya yatangaje ko iri mu biganiro na Amerika amafatanyabikorwa mpuzamahanga ngo hashakwe igisubizo kuri Ebola, ariko ntihahita itangaza ko ari ugushyiraho ahazajya hashyirwa abari mu kato.
umuganga umwe w'umunyamerika n'abandi baturage b'Amerika bahuye n'abanduye bahise bajyanwa mu Budage kuvurwa. Undi muganga nawe kandi wo muri Amerika ajyanwa muri Repubulika ya Czech kuvurirwayo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Amerika Marco Rubio yatangaje ko Amerika itazemera ko Ebola igera mu gihugu cyabo, bityo bazakora ku buryo rero yaba mwenegihugu w'umunyamahanga n'umunyamahanga wikekwaho ajyanwa ahandi aho kwinjira ku butaka bwabo. Amerika yashimangiye ko bari gukora kandi ibishoboka ngo Ebola ntizarenge ibihugu irimo, by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Virusi ya Ebola izwi nka Bundibugyo yabonetse bwa mbere muri Uganda 2007 yandura abagera ku 119 yica 37, 2012 yagaragaye muri RDC mu gace ka Isiro yandura 57 yica 29. Ku wa 17 Gicurasi 2026 nibwo ishami rya Loni ryita ku buzima w'MS ryatangaje ko icyorezo cya Ebola cyongeye kugaragara muri RDC na Uganda kandi ko gihangayikishije ku rwego rw'isi muri rusange. Reka rero dukomeze tureba n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Reka mbabwire ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umutwe wa AFC-M23 wakuriye inzira ku murima FDLR n'indi mitwe yifuza gufata ibice byegereye Rubaya. Iri huriro rya AFC-M23 rigwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryijije abatuye muri centre ya Kinigi muri teritwari ya Masisi ko ingabo z'iki gihugu, umutwe w'iterabwoba FDLR ndetse na Wazalendo bitazahakandagira. Kuva mu cyumweru gishize ingabo za RDC, FDLR na Wazalendo byagabye ibitero bikomeye mu bice byo muri Masisi byegereye centre ya Rubaya birimo Kinigi na Chogi, bifite intego yo kubifata. Mu ntangiriro z'icyumweru amakuru yatangajwe n'abakwirakwiza icegezamatwara rya leta ya RDC yavugaga ko Kinigi, Chogi na Rubaya byamaze gufatwa na Wazalendo. Mu gitondo cyo kwa 26 Gicurasi AFC-M23 yagabye ibitero bikomeye cyane kuri imitwe y'ingabo, yisubiza kandi ibice byinshi cyane byari byafashwe, ibisubiza kure cyane ya Rubaya, igice gikungaye cyane ku mabuye y'agaciro ya Colta. Uwo munsi umuyobozi wa teritwari ya Masisi washyizweho na AFC-M23 Emmanuel Ndizeye Rutebuka yasuye abatuye muri Rubaya abamenyesha ko ingabo za RDC n'imitwe bikorana bitazigera kandi bifata isantere. Kuri wa 28 Gicurasi Ndizeye yasuye abatuye muri Kinigi ababwira ko AFC-M23 cyangwa se ARC ihari kugira ngo iharinde umutekano, inarinde imitungo yabo, bityo ko iyi centre itazafatwa n'ingabo za leta. Yagize ati nta Wazalendo, nta FARDC, nta FDLR ati bizakandagiza ibirenge muri Kinigi, mwizere ARC. Uyu muyobozi yabwiye abaturage ko bitandukanye n'ibyatangajwe n'abashyigikiye Wazalendo n'ingabo za RDC, AFC-M23 itigeze kandi yambarwa Rubaya na Kinigi. Ndizeye yasabye abatuye muri Kinigi gukorana n'inzego za AFC-M23 kugira ngo bafatanye kubungabunga umutekano waho, ibikorwa by'iterambere bikomeze umutuzo. Reka rero dukomeze tureba n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Duce mu karere ka Rulindo haravugwa amakuru y'uko akarere ka Rulindo kigaramye ibyo gufunga abaturage mu buryo butemewe. N'ubuyobozi bw'akarere ka Rulindo bwamaganye ibyatangajwe n'umuturage wako witwa Habimana Vincent wavuze ko nyina na mushiki we baherutse gufungirwa mu biro by'umurenge. Nyuma y'uko Habimana yatangaje ko ubuyobozi bw'akagari ka Karengeri mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo bwafatanyije n'umugore wo kugurisha inka ye mu buryo uvuga ko budakurikije amategeko. Kugurisha inka avuga ko byakurikiwe no gufungira nyina na mushiki we mu biro by'umurenge wa Burega, ibintu abona ko ari akarengane kandi kakorewe abo umuryango we. Ibibazo bishingiye ku makimbirane Habimana Vincent n'umugore we bamaranye imyaka igera kuri 3 bafitanye byatangiye kandi bananirwa kuba mu mujyi wa Kigali bagasubira Rulindo umurenge wa Burega bitewe n'amikoro make. Bakomeje kugirana amakimbirane ashingiye ku bukene bigera ubwo ku itariki ya 7 Mata 2023 Habimana Vincent atorokanye umwana bafitanye w'umwaka n'igice bajya kuba i Musanze, umugore amujyana mu nkiko. Mu gihe urubanza rwa rutaraba ngo inka ya Habimana Vincent yabaga mu rugo iwabo yaje kugurishwa n'umugore we afatanyije n'ubuyobozi bw'akagari ka Karengeri ku itariki 21 Gicurasi 2026. Umugore ati wanjye na gitifu w'akagari ati baragiye ari nijoro bajya mu rugo, inka rero bayigurisha ibihumbi 900, ati nari narayiguze ibihumbi 150. Ati bamaze rero kuyigurisha bukeye ati mama na mushiki wanjye muto babajyana mu murenge wa Burega babasinyisha ku ngufu ngo bemeze ko inka yahawe umugore wanjye. Bamaze kubisinyisha ati barabafungiranye abadaso bashyiraho n'ingufuri ati babarekura saa moya z'ijoro. Uwo mugabo avuga ko yarenganyijwe, inka ye yaguze atarabana n'umugore we ikagurishwa atabizi ndetse n'abo umuryango we bagafungwa
mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse ko yatanze ikirego ariko akarere ka Rulindo nikamusubize. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Karengeri Ingabire Laurence yakanye yivuye inyuma ibyo gufatanya n'umugore wa Habimana Vincent kugurisha inka, avuga ko ubuyobozi kandi butakora iryo kosa. Yagaragaje ahubwo ko Habimana Vincent afite inka zirenze imwe ndetse ko ava mu rugo yasize nawe akubise umugore aramuvuna anagurisha inka imwe, nyuma umugore akagurisha indi yivuza. Yongeye ko babizi ko uyu muryango ufite amakimbirane y'ibyo abawugize batumvikanaho, ariko ko bisaba ko uwo mugabo asubira mu rugo bakabafasha gukemura ibibazo bafitanye. Byashimangiwe na meya w'akarere ka Rulindo Uwanyirigira Judith wabwiye ikinyamakuru ry'akadomo.com ko ikibazo cya Habimana Vincent bakizi, ariko ko harimo ibitari ukuri kuko yavuye mu rugo rwe akubise umugore bikomeye, ndetse ko ibyo gufungira abo mu muryango we mu murenge nta byabayeho. Ati umugabo rero arabizi ko yagiye rero akubise umugore, rero ati yagurishije iyo nka kugira ngo yivuze, ubuyobozi turabizi. Ati naho ibyo avuga byo gufungira nyina na mushiki we mu murenge si byo, kuko kuvuga ibintu ni kimwe no kuba kandi ari ukuri ni ikindi, ntabwo dupfungira abantu mu murenge. Akaba rero ibyakomeje kujya bigarukaho Vincent ubuyobozi bw'akarere ka Rulindo ntabwo bimworoheye. Duhindura ingingo tuve muri aka karere ka Rulindo turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Duce kuri iyi nkuru ivuga yuko abacuruza amatike y'indege mu Rwanda bari mu mazi abira, bari mu marira. Ati niba utekereza ko ingaruka z'intambara yo muri Iran zagarukiye ati kuri bisi z'i Nyabugogo, Musanze, Huye na Rubavu, ati n'ibindi bice gusa, ntabwo ari uko bimeze. Ati n'abatega indege mu Rwanda ndetse no mu mahanga ati bararira ayikwareka. Ati kugira ngo wumve iyi mpamvu itike y'indege ishobora kandi guhita izamuka mu buryo butunguranye, ugomba ati mbere na mbere kandi gusobanukirwa nyine ikintu gituma nyine indege ibasha kuguruka. Ni amavuta y'indege azwi nka Jet A1 cyangwa se benshi muyita lisansi ikoreshwa mu ndege. Ati Jet A1 ifata 20% kugeza ku 25% by'amafaranga yose akoreshwa mu bikorwa by'indege. Ku ngendo ndende ati mpuzamahanga iba ariyo kiguzi nyamukuru kigena byinshi. Iyo ibiciro bya lisansi kandi bizamutse n'ibiciro by'amatike birazamuka. Mbere y'intambara ya Amerika na Iran, lisansi y'indege muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaguraga hafi amadolari 2.50 ku kagunguru. Mu minsi mike yakurikiye ibitero byagabwe kuri Iran, icyo giciro cyarazamutse kigera ku madolari arenga 4.56 ku kagunguru. Intambara rero muri Iran kandi yatumye igiciro cy'amavuta y'indege kizamuka ku kigero cya 82% kuko cyavuye kuri 0.36 amadolari kuri litiro kikagera kuri 1.27 by'amadolari kuri litiro. Iyo rero ubipimye ku kagunguru, amavuta y'indege yavuye ku madolari ari hagati ya 85-90 ku kagunguru mbere y'intambara agera kuri 150-200 mu byumweru bike. Kugira ngo rero ibi byumvikane neza mu buryo kandi bufatika, kwa 27 Gashyantare 2026 umunsi umwe mbere y'uko intambara kandi itangira, kuzuza mu kigega cy'indege imwe Boeing 737-800 ku bibuga bikomeye cyane byo muri Amerika byasabaga hafi amadolari 17,000 mu gihe kandi kitarenze icyumweru. Kuzuza kandi iyo ndege byari bimaze kandi kugera ku madolari arenga 27,000. Ku rwego rw'inganda z'indege zisanzwe kandi zikorera ku nyungu nto cyane, ibyo si ikibazo gito, ni ikibazo gikomeye cyane. Urugendo rwa New York Los Angeles ni urugendo rwo mu gihugu imbere rukorwa n'abantu benshi cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka wari wabanje rwari rwakozwe n'abantu bagera kuri 3.5 miliyoni baturutse ku kibuga cy'indege cya JF Kennedy. Gusa ni umwe mu mihanda rero y'indege ikoreshwa cyane muri Amerika, ariko igiciro cyarwo kikubye inshuro zirenga 2 mu byumweru bike. Mbere y'intambara mu mpera za Gashyantare 2026 itike yaguraga amadolari 167. Byageze rero muri Werurwe 2026 imaze rero kugera ku madolari 418. Kuva i New York ujya i Londres mu mpera za Gashyantare 2026 kandi itike ya make ya Delta yaguraga amadolari 185 hagati muri Werurwe 2026 yari imaze kandi kugera ku madolari 553. Bamwe mu bakora rero mu bigo bifasha abantu rero kugura amatike y'indege baganira na Igihe bavuze ko izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byabagizeho ingaruka. Keza Teta yavuze ko ibiciro by'amatike y'indege byahenze cyane ngo mu Bushinwa, aho abaturarwanda benshi cyane bakunze kugera rero kubera impamvu z'ubucuruzi zirimo kurangwa ibicuruzwa. Ati mbere washoboraga kandi kuba wabona itike y'indege ku madolari 500 ati yo kujya mu Bushinwa, ariko ubu
zisigaye ibiciro ati bijyaho byageze kuri 800, igihumbi cyangwa se mu 2000 bitewe n'ibyo ushaka. Yavuze ko ahandi rero hantu abantu rero bakunze kujya ari muri Tanzania. Mbere umuntu ujyayo yashoboraga kandi kugura itike yo kugenda no kugaruka ku madolari 300 gusa, ubu yageze kuri 500. Umuyobozi w'ikigo Run Horizon Travel Mukamisha Sirikare Paula ati mu cyumweru washoboraga kandi kubona abakiriya bagera ku 8 gusa, ubu dushobora kandi kumara ibyumweru 2 tubonye nk'umuntu umwe gusa ujya mu Bushinwa. Patrick Nshuti ukorera The Right Travel yavuze ko buri cyumweru bajyaga babona abakiriya barenga 10, ariko kubera uburyo amatike y'indege yazamutse cyane byatumye bagabanuka ku kigero cyo hejuru. Ku rundi ruhande abacuruzi batumiza ibicuruzwa kuva mu mahanga bagaragaza ko bahuye n'ibihombo bitewe n'izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli, byatumye bamwe bahagarika ibyo bakoraga, abandi bakagabanya kandi ingano z'ibyo batumizaga hanze igihugu. Manishimwe Jean Dodier ufite ikigo cyitwa Youth Group Limited gitumiza mu Bushinwa amagare y'umuriro, aturebye uburyo ibiciro by'amatike by'indege biri kuzamuka cyane bimeze kimwe ati nko mu bihe bya COVID-19, kuko ubundi ubusanzwe intambara itaratangira twakatishaga itike y'indege ijya mu Bushinwa ku madolari 350 gusa. Muri iyi minsi usanga ibiciro byarageze ku 1200 tubyikubye hafi kabiri. Yagaragaje ko mu gihe cya COVID-19 ibiciro by'amatike y'indege byigeze kugera ku 2,000 by'amadolari, byatumye icyo gihe kandi ibyo bakoraga kandi bihomba cyane. Izamuka ry'ibiciro by'amatike y'indege tubyarukaga muri COVID-19 kuko icyo gihe byigeze kugera ku 2,000, aturumva ko nta tandukaniro ririmo kuba bigeze ku 10,000 ku 1,500, hari kuburaho 500 gusa. Rero yakomeje kugenda agaruka. Reka mbashimire cyane, mbifurize komeza